Muraho neza nshuti za Flagtop TV. Umunsi tugiye kureba stade ya mbere ku isi mu bunini. Stade ivugwa ni Langardo First of May Stadium, iherereye mu gihugu cya Korea ya Ruguru, North Korea, mu murwa mukuru wa Pyongyang. Stadium rero abantu benshi bibazaga ngo iherereye mu bihe bihugu, ngo yaba iri muri Espagne, mu Bwongereza cyangwa se ahandi. Rero stade iherereye mu gihugu cya North Korea. Reka turebere hamwe bimwe mu biyigize utaruzi kandi bitangaje cyane. Ibintu bigize bidasanzwe: icya mbere, ubunini bwayo. Ni stade nini ku isi ifite ubushobozi bwo kwakira abantu barenga 114 icyarimwe. Icya kabiri ni imiterere yayo. Yafunguwe ku itariki ya mbere Gicurasi 1989. Yubatswe mu buryo bumeze nk'ikarita y'ururabo rwa Magnolia. Ifite amababa agera kuri 13. Ikoranabuhanga n'imyanya. Ifite imyanya y'abafana yagenewe kugaragariza buri wese neza ibibera mu kibuga. Hari n'uburyo bwo gucana amatara menshi akoresha ingufu z'amashanyarazi akomeye cyane. Ibikorwa biyakirirwamo uretse imikino nk'umupira w'amaguru n'imikino ngororamubiri, iyi stadium yakiriye ibirori binini bya politiki n'amarushanwa ya siporo y'isi. Amateka n'udushya tw'iyi stade. Iyi stade ni ikimenyetso cy'ubukungu n'imbaraga za Korea ya Ruguru. Imiterere yayo ikunze kwifashishwa mu mashusho n'amafoto akomeye y'igihugu. za Flagtop TV, iyi niyo stadium ya mbere ku isi mu bunini, yitwa Langardo First of May Stadium yo muri Korea ya Ruguru, mu mujyi wa Pyongyang, mu murwa mukuru. Niba wifuza kumenya izindi stadium zikomeye ku isi, komeza kudukurikira ukande kuri subscribe kugira ngo utazacikwa n'ibiganiro bikurikira. Njye mvaga na Refrag. Iyi ni Flagtop TV. Ciao ciao, turabakunda cyane cyane. Dore mu bindi biganiro bikurikira ku bindi bintu bibaza byaba bitangaje ku isi ya rurema. Wakoze kureba iyi video. Imana ikurinde, igumugisha ibikorwa byose kuri uyu munsi. Kubafasha umwanya ukareba ino video uri w'agaciro. Ihe amashyi. Take you. Duhure ubutaha.